kunda ndakubwire mukama, kunda ndakubwire mukama, kunda gukunda. Ibyo byose bigize igitabo cy'isezerano ry'Imana rudasumbwa, itegeko Musa yaduhaye ngo ribe intoranwa y'amakoraniro ya Yakobo. Iryo ni ryo rinengesereza ubwitonzi nk'uruzi Pishani. Nk'uruzi Tigiri mu minsi y'isoroma ry'ibyerano, risesekaza ubwitonzi nk'uruzi Efurata. Nk'uruzi Yorodani mu minsi y'isarura igasasagaza indero nk'umuco. Nk'uruzi Gihoni mu minsi y'ishwabura ry'imizabibu. Erega umuntu wa mbere ntiyigeze arangiza kumenya iby'ubwitonzi, nk'uko n'uwa nyuma atazokwigira aheza kubutohoza. Nkako ubwitonzi bufise ibyiyumviro byinshi kurusha amazi y'ikiyaga, imigambi yabwo ishingiye kure kurusha ubwina bw'inyenga. Nanje meze nk'umugende uva mu ruzi, nanje meze nk'umugende uva mu ruzi, nanje meze nk'umugende uva mu ruzi, meze nk'umuringoti uja mu murima. Nibwiye ningiye kuvomera umurima wanje, nembeshereza amazi mu kibare canje, niho naza mbona umugende wanje wacitse uruzi, uruzi rwanje nago rwacitse ikiyaga. Nzoguma mboneshereza indero kujya ku mutwenzi, ndayimenyeshe gushika kure. Nzoguma nkwiragiza inyigisho ka muhanuzi, ndayisigarane imbyaro zizokurikira. Labe, sinakoze nikorera jenyene, nakoreye n'abarondera ubwitonzi bose.
aya n'amajambo meranda dusanga mu gitabo cya mwene Siraki mu kigabane cya 24 twahereye ku murongo wa 23 tugejeje ku 34. ari kwirata icyo Imana yamugize kubacu, ko Yesu yaravuze ngo nacyo dufise tutahawe. ari kwirata ubutware bw'Imana, ari kwirata ubushobozi bwa rudasumbwa, ari kubivuga yumva umutima wiwe umeze neza, kandi kubivuga kwiwe niko gukura umutego ku buzima bwiwe. Kutabivuga kwiwe, kubigundika umutima wiwe, niko gutega imitego ubuzima bwiwe. ubu ngubu ntiwumva ko iri wowe uje kuri iki gicaniro cya saa sita z'ijoro, umukristo arabaza ngo mbega gucana igicaniro cy'umukama muri biriya eklesiya katolika ni kubaka uruhimbi rw'umukama, ngo ni guheba ingeso mbi ukagira ingeso nziza? niko koko, ariko ntibihagije, kuko iryo nibwirizwa ariyo n'itegeko rya guheba ingeso mbi ukagira ingeso nziza. ni amahitamo y'umwana w'umuntu. twashiriweho inabi n'ineza, nukora ineza uyibyaruza umusaruro, nikora inabi uyibyaruza umusaruro. ariko twarashyiriweho n'itegeko rishingiye ku butunzi, kugira ngo tugaragare ko turi abana b'Imana, ubutunzi bwacu bube mw'ininazo rya rudasumbwa. byumvikana ko kubaka uruhimbi rw'umukama, Burayimu yagiye kugubakira ku musozi wa Moriya, agubaka ariko arageragezwa, ariko hariho n'ubwo yubatse kubw'ukurondera Imana kwiwe. hari ubwo wubaka Imana yagutegetse icyo ukora, hariho n'ubwo wubaka kuko hari icyo ushaka ku Mana, kuko ushaka kugendana n'Imana. ko niko kugira ubwenge, niko kugira ubwitonzi. wagize neza, wahisemo igisumba byose, kuhisemo kumva ijambo ry'umukama. ndasenze ngo Imana mushobora byose iguha umugisha, iguha umugwiza, iguha umunezero. turi ku munsi wa gatanu, turi saa sita z'ijoro, turavuye ku munsi wa kane. uyu munsi wa gatanu uturanye n'igenekerezo ry'indwi, ukwezi kwa11, 2025. mu isi y'umwuka turacana agaciro umunsi w'311. murumva ko igitigiri cya nyuma gihuye n'ukwezi turimo. nta mpamvu y'uko uno munsi wo kurirwa n'imibabaro, nta mpamvu y'uko nimba ejo wiri urira, wagorobeje urira, babwiye ngo hari umurozi yayunamye ngo inyuma y'urugo rwawe, babwiye ngo hari umurozi yari karimba mu mushinge w'urupangu rwawe, babwiye ngo hari umurozi yinjiye ngaho, ukibona inzoka, ibinyabwoya, imisiba bigendagenda mu nzu zawe, ukabona inyoni zikuza ku mutwe, ukabona ibisiga bitambatambahura, ukabona n'ubuca bwegera atangwa kutunze. wagize ubwoba, wagize umushinga utariho, washyizemo ikirungo kitari cyo. ubwoba iminsi yose y'ubufise, icyo watuwe ko kibi cyose kikubako, kandi ukwizera iyo ugufise, icyo watuwe ko cyiza cyose kikubako. ibyo bintu bibiri ni mu bipancarike. mu izamu risozera umunsi turangije, nabwiye turiya musozi muwegegweyo, nabwiye atako karere mukinube,
nababwiye ati itayipanesi ni habi cyane, nta gitabara uzosangayo. Reka kwirengagiza itegeko rya rudasumbwa ubone gutabarwa no kurokorwa mu bihe bibi byose, kandi ugire amahoro woroherwe mu byo ubayemo byose. Iyo tuvuga ngo mu byo ubayemo byose ntibisigura ko ari byiza gusa, harimo n'ibibi. Hari indirimbo ivuga ngo muri we ari byiza gusa barabahenze, ubundi Yobu Imana baramurenganije. Hari ibyiza mugabo biraharanirwa. Kristo yabivuze neza, Matayo 11 arabyandika ngo guhera kuri Yohani Batista ubwami bw'ijuru buraharanirwa. Intwari ziwushoramo iki? Imbaraga, ububasha, umwete, ubukomezi, ubutunzi. Tuje kubaka uruhimbi rw'umukama. Uru ruhimbi ni rwa ruhimbi rupimirwa ku mazi. Mu bami ba mbere 18 Eliya yubaka uruhimbi, agomba kwamamaza ububasha bw'Imana muri Isirayeli. Mwabwiye ati nimuzane n'amazi mumeneho. Amazi ubundi n'ibigeragezo rimwe na rimwe bivanye na sase uyahawemwo n'icyorogo, ariko ubundi amazi mu ijwi ry'ubuhanuzi n'ibigeragezo. Mu ijwi ry'ubuhanuzi icyorogo harizanana n'umwuka w'Imana. Uru ni uruhimbi rudasenywa n'umurozi, rudasenywa n'umunyeshari, rudasenywa n'umunyenzigo, rudasenywa n'ufise ibinofunofu, rudasenywa n'ufise ibiheko, rudasenywa n'ukwanga, rudasenywa n'ukurenganya, rudasenywa n'ukuraguriza, rudasenywa n'ugutongerera kamajambo mabi. Hari abacecekesheje akanwa kanyu, nimukemere guceceka. Hari abatunduje imitima yanyu, nimukemere gutunura. Urugamba mururekere mwene gutsinda, kandi ngo iyo rukomeye ruba rugeze kurangira. Warababaje kugaragaza ko ubabaye, nta soni. Iyo umwasi agaragaje ko akwanga, abahageze kurya ugahaga, abahageze kubyina, abahageze kuririmba. Umwasi yarakubwiye ngo ntuzoheka nkiriho, urakenyera ubibika mu mutima wawe. Mubwira uti nimba nazoheka ukiriho, pfa rero kugira meke yarageze ko meka. Mwasi yarabwiye ngo ntuzorongogwa kihari, mubwira uti wera yarageze ko ndongogwa. Mwasi yaragucinyije, mwasi yaragushinyagurije, arabwiye ngo ntuzonezerwa, ntuzogira amahoro, ntuzokwererwa nkiriho. Mubwira uti genda rero meze nererwa. Igicaniro cy'umukama nticemerera umurozi kwabaho. Igicaniro cy'umukama nticemerera imbundeke kwibaho. Igicaniro cy'umukama nticemerera uterekera kwaba mu maso yawe. Igicaniro cy'umukama nticemerera umukinzi kwagera mu rugo rwawe, ariyo mu rubwiwe wenyine. Musozi mwagerereyeko, musozi uri kumvikanira kwirijwe kubera telefone yawe, Imana iwuha umugisha, Imana iwice kwa abarozi, Imana iwice kwa abambuzi, Imana ukure kwa abapfumupfumu n'abakonikoni. Inabi yabi bagarukeko, ihere mu mfura zabo, ibandanye mu buriza bwabo, ibandanye mu buhetura bwabo, ibandanye no kuconiki. Imana yatanze ingabo nyinshi ngo zipfe ku bwacu. Turi ku munsi wa 5, ni umunsi w'icungurwa. Nubyemera mu bwonko bwawe, iki ni igihe cy'uko inzovu ziserura umutwe, inzoka zigaseruka. Ntutinye no kubona umurozi atanguye kuza guhinahina iwawe. Ngo bari batanguye kugirana ngo amaze kubaka uruhimbi rw'umukama, amaze gucana igicaniro, habaye iki? Vuga ngo inzoka yaraje imuruma ku kuboko, kwaracitse, ubumara bw'inzoka bwarakotse. Bareke biyambye, bareke bahinahine, bareke bavuge, bareke bagoke, bareke bamaramari, bareke bamenje, bareke batetegwe, bareke basuzugurike, bareke bahinahine, bareke bakenjakenje. Mwene Siraka arabitandukanije iby'ubwitonzi n'iby'umunyabwitonzi. Ufise Imana. Igitabo cy'ubwitonzi 1:6 ngo umuntu wese atageze Imana iramwiyereka.
uyirondeye urayironka. Tuje kurondera Imana, tuje gusenga Imana, tuje kuganira n'Imana. Iyi si Bayali, iyi si Asheri, iyi si Dagoni, iyi si Merodadi, iyi si Kemoshi, iyi si Izirisi, iyi si Masi. Ntabwo tuje gusenga Imana y'intambara, tuje gusenga Imana y'amahoro, se w'umwami wacu Yesu Kristo. Amaraso yiwe nabanza atembera aho uri, amaraso yiwe abanza atyorora aho uri, amaraso yiwe abanze, amaraso yiwe abanza ataba ikibanza cy'amasengesho, amaraso yiwe abanza agorora amavi yawe, amaraso yiwe abanza agorora agahogo kawe, amaraso yiwe abanza atyorora amatwi yawe, amaraso yiwe abanza atyorora akanwa kawe, amaraso yiwe abanza atyorora ubwenge bwawe, amaraso yiwe abanza atyorora ubwonko bwawe, amaraso yiwe natembe mu buriri bwawe, amaraso yiwe natembe mu nzu yawe, amaraso yiwe natembe mu bwicaro bwawe, amaraso yiwe natembe mu bwicariro bwawe, amaraso yiwe natembe mu kiyunguyungu cyawe, amaraso yiwe natembe mu birenge byawe, amaraso yiwe natembere mu biganza byawe, amaraso yiwe natembere mu ruhanga rwawe. Amaraso ya Kristo, 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 amaraso abohora, amaraso abohora, amaraso abohora, amaraso abohora, amaraso abohora, amaraso atyorora, amaraso atyorora, amaraso atyorora, amaraso yaducunguye. Saa tuje kuninaza Imana, tuje kuyingira ngo turagowe. Isaa tuje kuninaza Uwiteka, ntituje kuvuga ngo ntiturarongoka. None inahaza Imana, imitego y'abarozi irakuvako. Isaa tuje gushimira Rudasumbwa, ntituje kwidodomba ngo ntiturabyara. Nushimira Imana, imivumo yose urayikurwako. Isaa tuje gutambira Imana, na Dawudi yarayitambiye, yabaye imfubyi nk'abandi bose, yatawe nk'abandi bose, mu basuzuguritse arimo, kuko na se na bene wabo baramusuzuguye. Nyina we yamusuzugurishije ubuhinja bwiwe. Iyi saa tuje gusenga nka Yahabesi, ntiyigeze asigura impamvu, ariko aravuga ngo Uwiteka nunyagurire, ntunshyire ku kuboko kwawe. Ni twebwe tubihiga mu nyigisho, munzosome Ngoma wa mbere kane. Icyamugaje ubuzima bwawe si cyo kigiye kubumugurura, icyaguteje inyatsi si cyo kigiye kuguha umugwiza, icyaguteje icangiro si cyo kigiye kugukundwakaza, icyaguteje umubabaro si cyo kigiye kuguha umunezero, icyaguteje agahinda si cyo kigiye kuguhuza n'agahimbano, icyagutebeje ugateba kurongorwa nk'abandi, ugateba kubyara nk'abandi, ugateba kurongora nk'abandi, ugateba gukundwakazwa nk'abandi, ntabwo ari cyo kigiye kugukura ku inzitizi. Ikigiye kugukura ku inzitizi, umugabo mwana Siraka aravuze ngo ngwiki, ngo n'umuntu wa mbere yari igihanga, umwami ari imyaka 969 yitwa Metusela, ngo ntiyigeze asozera, ntiyigeze asobanukirwa 100% iby'ubwenge n'ubwitonzi. Hashimirwe Imana y'ubwenge n'ubwitonzi. Uwiteka uhezagirwe, Uwiteka uninaze. Ninde yakubwiye ngo uragowe ukabyemera? Ninde yakubwiye ngo urapfuye ukabyemera? Ninde yafunafunye ku buzima bwawe ukabyemera? Ninde yahamuriye ubuzina bwawe urabwemera? Ninde yahamuriye ubutunzi bwawe urabwemera? Ninde yahamuriye igikundiro cyawe urabwemera? Ninde yaca mu mushinga w'inzu yawe urabwemera? Ninde? Kisi cyo gihe turimo, kinigihe cyo gukurikizira ku misozi muhagazeko, kinigihe cyo gukurikizira mu buriri bwanyu, kinigihe cyo gukurikizira mu biganza byanyu, kinigihe cyo gukura ibizira mu bakobwa banyu,
Kinigiye cyo gukura ibizira mu basore banyu. Turaje kubaka uruhimbi rw'Uwiteka. Turaje guhinduka imigende y'amazi. Turaje guhinduka icyitegererezo. Igiti cyose kirangwa n'icyamwa cyawe. Nambura umwana wa rudasumbwa ahabwa umugisha. Nambura umwana wa nyenijuru n'isi ahabwa umugisha. Nambura umwana wa mushobora byose gira amahoro. Nambuchanganikiwe, wamaze kwambara amababi, wamaze kwambara amoya, ugomba uva mu buriri uje gukinda, utanguye guterekera. Uyu mwanya singuha agahengwe. Ntukagerere ku idirisha ry'abana b'Imana. Iryo ni iyerekwa ryacu mu isi y'umwuka. Daniyeli ngo yapfukama i Babiloni, ngo agacisha mu idirisha agahamagara Imana i Yerusalemu. Abaharazanguka bari Yerusalemu bari barayirukanye bagasenga Tamuzi. Daniyeli akubita amavi Babiloni, ahamagara Imana y'Isirayeli. Imuha kwemega, imuha gukonza. Turaje ngo dukugwe kw'ibisuzuguriro. Turaje ngo twirukane ubugumba. Turaje ngo twirukane inyatsi. Turaje ngo twirukane ubugwayi. Ibirenge byagiye ku bapfumu n'ibihindukire mu izina rya Yesu Kristo. Ibiganza byaramukanije n'umurozi n'ibityorogwe mu izina rya Yesu Kristo. Barabahamagaye mu ndoto murabyemera. Barabateje akavuyo murabyemera. Mwimatanije n'amaraya mutabizi. Mwimatanije n'umupfumu mutabizi. Mwimatanya n'umukinzi mutabizi. Mwarasangiye biremera. Mwaratijanije biremera. Ikisigiye cyuka gukorera ko ngo byemere. Turaje kubaka uruhimbi rw'umukama. Nanje meze nk'umugenda uva mu ruzi. Nanje meze nk'umuringoti uja mu murima. Ewe wa murima w'Uwiteka, ugura amatwi wumva ibyo mutima ayagira ubwoko bw'Imana. Ewe wa murima w'Uwiteka, uwo ni jewe. Ugura amatwi yawe, ugura amarangamutima yawe. Tusubire kwidodoma, ugorogo n'ubwoko wako. Tusubire kwidodoma, uri uw'agaciro. Dusubire kwigereranya. Reka inkota isubire ku wayikuye mu bwubatsi. Reka umubabaro usubire ku wasombye akarere. Reka agahinda gasubire ku wasombye intambara. Reka urupfu rugaruke kuri mwene kuraguza, kuri mwene kuragura, kuri mwene gusambana, kuri mwene kubesha, kuri mwene gutingana, kuri mwene kuboregwa, kuri mwene kuryagumbana, kuri mwene kurya ibiturire. Reka urupfu rusubire ku nkwezi y'amarere. Reka abana b'Imana twihane ibyaha byacu. Duhamagara amaraso ya Kristo akora ibitangaza. Duhamagara Imana umuremyi wa byose ahengeka ijuru adutabare, adukure mu rudigiri. Urudigiri rw'ibigeragezo, urudigiri rw'amadeni, urudigiri rw'inzara, urudigiri rw'ubukene, urudigiri rw'ubugumba, urudigiri rw'icankiro, urudigiri rwo gukeranirwa, urudigiri rw'uruzererezi, urudigiri rw'ingwara, urudigiri rw'ibirozi. Urudigiri rw'ibirozi. Urudigiri rw'ibirozi byumutswe n'amaraso ya Kristo. Nta nuko bikenewe ko haza umuriro. Basi amaraso ya Kristo arahagije ko yumye inguma z'umutima n'iz'umubiri wawe, ko acyorora ibihimba byawe. Wibwira mu mutima ngo ndaje kuvomerera umurima wanjye. Uwiteka aragomba ko umurima wawe wamutotaye. Kane akaryo keza kuko abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, muvomerera ibyibare byanyu. Igihe cyose ufise igitekerezo kizima, ubugize icibare cyawe, ubugize icibare kimera.
habageze kushira mu imbuto. Ukigira icyo gitekerezo, ukigira icyo cyiyumviro, reka Imana ihindura ibyase guhinduka. Reka Imana ya Aburahamu yitwa Imana yacu, reka Imana ya Isake yitwa Imana yacu, reka Imana ya Yakobo yitwa Imana yacu duhindurirwa amazina, reka Imana ya Yosefu yitwa Imana yacu, reka Imana ya Musa na Aroni yitwa Imana yacu, reka Imana ya Miriyamu na Eliya yitwa Imana yacu, reka Imana ya Elisa na Paulo yitwa Imana yacu, reka Imana ya Petero na Yohani yitwa Imana yacu. Imana yahumanuye Barutimayi niyo Mana ije kuguhumanura. Imana umugore amaze imyaka 10 irava amaraso yakozeko agahumanuka, niyo Mana ugomba gutusha ijambo ryayo ugaheza ugahumanuka, ugomba kumva itegeko ryayo. Nuko umutwenzi atawuza guseruka, niko ubwoko bw'Imana atakizosubira kuducecekesha kuvuga ubwiza bw'Uwiteka. Umutima w'Imana tubeko, tumenyeshe ububasha bw'Imana kandi bigere kure, kuko nibigera mu bagwaye biratabara. Inaye z'Uwiteka tuzihabwe. Uraseguye mu nda kubera uburibwe ufise, uraseguye mu nda ku gatanda usama ngo ngwibeho. Izo nzoka zahora zitamba ibitambo urubyaro rwawe nizisohoke zikuvemo. Nivuge mu ijwi ry'ubuhanuzi nizisohoke zikuvemo. Gukorokesha inda 2 3. Uri gutambira Kemoshi, uri gutambira Tamuzi, uri gutambira Ijirisi, uri gutambira Dagoni. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, turaje gucanira igicanira ubwoko bwawe, turaje gushira ku mubavu mota neza, turaje gushira ko ibyiza byose wadukoreye. Tunagusaba ngo wuhire kukuri Imana y'ineza. Ihuza mutima ry'abanditsi b'amazaburi bageze kuri Zaburi 119 umurongo wa 129, baravuze ngo amabwirizwa yawe nagatangaza, nico gituma umutima wanje uyazigama. Dawe tugirire ikigongwe kuri hose tutazigamye amabwirizwa yawe, tubabarire ku buryo bw'umwihariko kuri hose twirengagije ico washinze ku mbyaro zose. Erega twarasobanukiwe ko inyigisho y'ijambo ryawe izana umuco w'ubuzima bwiza muri twebwe. Komeza utotahaza amarangamutima yacu, komeza uhezagira ubuzima bwacu, komeza utubere umukiza, utubere Yehova Adonai, ukoresha icyo ushaka ubuzima bwacu, uduhe kuramba no kuranirwa, uduhe koroherwa. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, ni wowe Mana ubwenge ibitazi, duha ubwenge tukuyoboke, tubibyaze umusaruro w'ibyiza n'ibyishimo tukiri kuri iyi si. Zaburi iravuga ku murongo w'131, Zaburi 119, ngo ndasamika umunwa wanje gushikaho mezagirika, kuko nyote w'amategeko yawe, kuko nyote w'umugisha wawe, kuko nyote w'amahoro yawe, kuko nyote w'ububasha bwawe. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, wowe Yehova Elishibo, wowe Yehova Shama, wowe Yehova Shalom, wowe Yehova Yere.
twerekeze ku amaso yawe ubwoko bwawe, utugirire ikigongwe ku bicumuro byacu no ku by'abasogokuru, udutandukane n'imivumo n'imikoshi, amakarande mabi yadukureko nk'uko wabitegekanirije abakunda izina ryawe bose. Iwe Yesu Kristo umukunzi mwiza, mu izina ryawe niho turi gusengera. Komeza intambuko zacu nk'uko wabivuze kandi wabidusezeraniye, tutakaze n'umwe muri twebwe. Abahariwe gutakara ndabagururiye munsi y'umusaraba w'umwiranda, nibakubita ibipfukamiro bihana ibyaha byabo babone gutabarwa. Yesu, ntutureke ngo dutsindwe n'akabi, ahubwo amaraso yawe naducyorore. Ububasha bwa mutima mwenda bukoreye muri twebwe. Ahari umwijima haza umuco, ahari umukinzi haza umuhesha w'umugisha, ahari umurozi haza umukunzi, ahari umuvumo haza umuhezagiro, ahari umubabaro haza umunezero, ahari ubugwayi haza amagara meza, ahari urupfu rurogano rusubire kwa mwenego, ahari urupfu ndagano, ahari ugukenyuka haba imbabazi nk'uko byagenze kuri Ezekiyasi, twongerwa imyaka y'uko ubaho ubwoko bwawe. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, wewe waramye ijuru n'isi, wewe waramye umuntu umwishushanijeko, wewe ukendera mu mitima y'abakumvira, wewe ukorera mu bwenge bw'abafise ijambo ryawe, wewe wiheshereza icyubahiro mu nzu z'ububiko bw'ijambo ryawe. Engeka ijuru dutabare, kiza agacinyiza ubwoko bwawe, kiza agashuhura ubwoko bwawe, kiza ubwora ubwoko bwawe, kiza ubusuma ubwoko bwawe, kiza ubusambanyi ubwoko bwawe, kiza ububeshi ubwoko bwawe, kiza imivumo ubwoko bwawe. Tabara ubwoko bwawe, hembura ubwoko bwawe, nezereza ubwoko bwawe, tugwize twebwe ubwoko bwawe. Ngo basogokuru bari inkewa, ariko ngo wabashyize ku budahangarwa, ngo nta muntu n'umwe yabubahuka. Shira ubudahangarwa bwawe kuri twebwe, emera gusenga kwacu, hesha umugisha gusenga kwacu, nezereza twebwe abasabyi bawe. Uyu mubavu ntugere mu ijuru, ubutware bw'ubuperesi nibuwutangiye, imyuka y'ahantu ho mu ijuru nibiyitangiye, intambara ntigwanwe n'abo mu ijuru. Ni mwebwe mufise intsinzi muri byose na hose. Ni waturamye utwishushanijeho gusa, waraturemeye n'ibitubeshaho, dukiza inzara, dukiza amahane, dukiza umukene, dukure ku munaniro w'umurozi, dukure ku munaniro w'umunyabyaha, dukure ku munaniro w'umugome. Tuburanire kandi udutsindishirize. Inyamaswa zipfuye baduteze nizigaruke ku baziteze, imyobo twimbiwe n'abarozi nikorokeremwo abayimvye, inzangano twatezwe n'abarozi nizigaruke mu miryango iwawe. Barakabura amahoro, barakabura umunezero, barakabura uruvyaro, baragahamba imfura. Yozuwe yaravumye umuvumo urafata Herera atari umunyabyaha, arahamba imfura yiwe agiye kubaka Yeriko. Uwakongera gutongera ku izina ry'umwana wari muri uyu muvukano arakavumwa, aragahamwa. Abarozi ntibakeregwe, abarozi ntibagahigwe. Waravuze ngo umurozi ntiyicwe, si twebwe ukumubabarira. Aragashana n'impuzu ziwe araguriramo, aragashana n'ibiyo byiwe akwegeramwo abantu, aragashana n'inzogera ziwe ajegeza agatera ubwoko bwawe. Ngo Yezebeli muka Akabu
ngo arahezagara ku rwego ahenda abahereza nguka wo muri Isirayeli, ngo arahagira ngo Imana yanjye y'i Sidoni ngo yasiranye imera nk'inkuba ipfutse, ngo baratibanga baramena ibanga bajya guhereza umubavu imana za Yezebeli Bayali na Ashera, ngo baragwiza abahanuzi mu ngoro yawe hari Tamuzi yonyine, wihesha icyubahiro ndagukunda nyaguhora ku ngoma. Eliya araza arababaga, Eliya arabica, Eliya arabica, Eliya abicira ku kageza ko niko ndiko. Dawudi yakagiye agatoramwo amabuye akwica Goliyati, akura igisuzuguro kuri Isirayeli. Uje igisuzuguro mu gihugu canje c'amapfukiro, uje igisuzuguro mu muryango wanje, uje igisuzuguro mu bagize umuryango wa Studio Restaurant Komera Kristo ni muzima, aho bari ku mpande zine z'isi. Igisuzuguro ndacanse, iki gicaniro nikibi cawe, ndaje Mukama nkubwira aho nagikuye kugira ngo ugihezagire ku bwoko bwawe, ntihakagira uwuvumwa uwo munsi, ntihakagira uwumaramara uwo munsi. Komeza intambuko zacu nk'uko wabivuze, ntutureke ngo dutsindwe n'akabi, ntutureke ngo tumaramare imbere y'umugome, ntutureke ngo tugwe mu minwe y'abarozi, ntutureke ngo dukene mu maso y'abatwenzi. Duha umugisha wenyine izahabu n'ifeza, duha umugisha wenyine urubyaro, duha umugisha wenyine ukuramba n'ukuranirwa, duha umugisha wenyine ubutunzi z'ubwoko bwose. Ntudukize agacinyizo k'abantu b'abagome kugira ngo tuzigame amateka n'amategeko yawe. Tamanzurira umucyo w'amaso yawe kuri twebwe ubwoko bwawe. Twabyutse kugusenga, abandi bari mu misozi bari kuraguza. Twabyutse kugusenga, abandi bari gushinga ishinge mu bibanza bidashobora kwakira agashinyaguro k'umwazi. Tuje kugushimira kubyo wadukoreye, tuje gushimira kuri uyu munsi mushasha uduhaye, tuje kwakira ubudahangarwa. Ubwoko bwawe bugupfukamiye, abari baraririwe n'uguturigwa, abari baraririye n'uguhera, abari baraririwe n'umutego w'abarozi, abo bariko baratongera kwa maraso, bavuga ngo amaraso mu gutwi, ngo amaraso mu mutwe, ngo amaraso mu biganza, arakabagarukira ko mu izina rya Yesu Kristo abari babahera muri aya mayira abiri, ubwoko bwawe bubohoke. Tamanzura umucyo w'amaso yawe kuri twebwe ubwoko bwawe, utwigisha imigenzo yawe kugira ngo ntiduhererwe no mu kanwa gatoya. Inzuzi z'amazi abeshaho nizisuke ziva muri twebwe. Iryo ni ijambo ry'Imana Kristo yavugiye ku musozi w'imizati, ku musozi Garizimu. Yaraduhezagiriye umugisha, ahaduhera umugisha utanasubiriza. Yavuze ngo ingo mwebwe mwese murushe kandi muremerewe ndabaruhurira. Ndasuhuje abari mu misozi, ndasuhuje abari mu bitoki, ndasuhuje abari mu bitongati nk'ibihuna, ndasuhuje abari mu biti by'imikaratusi, ndasuhuje abari mu biti by'imisederi. Nimuze ku mugezi, nimuze muzure mutima mweranda, mumere nk'igiti gishinzwe ku mugezi w'i Lebanoni ngo camire igihe cacu. Mwagiye mu misozi kuraguriza, mwagiye mwitwaje ibiti ngo nibyo amatunda mufise iryabo, muragaheregwa. Nutwigisha imigenzo yawe nyaguhora ku ngoma. Ntiduhaye agahenga umunyabyaha, ntiduhaye agahenga utukisha izina ryawe, kugira ngo natwe uduhe agahengwe kandi uduhe umugisha. Duhe mutima wa mweranda kuko uri intungane. Sogokuru wacu Burahimu, Bibiliya irambwira mu gitabo cy'Itanguriro mu kigabane cya 13 ngo Aburahamu aratuga ava mu Misiri we n'umugore wiwe, yazananye n'igatunza byose na Loti bari kumwe, ngo aja muri Nigeba. Aburahamu ngo aratunza amashu, yari afise ifeza, yari afise inzahabu, kandi yari abifise ku bwinshi. Ngo yagenda araca insago kuvana muri Nigebu gushika i Beteli, mu kibanza cyari mu ihema ry'iwe ubwa mbere hagati ya Beteli na Hayi. Bibiliya irambariye ngo mu kibanza yari yarubatsemwo uruhimbo bwa mbere abari Aburahamu yambariza izina ry'Umukama. Dawe se umwami wacu Yesu Kristo ninahazi,
aha ni hahandi twashyira urwibutso, aha ni hahandi twashyira ibya cumi, aha ni hahandi tutakurenganiriza, aha ni hahandi twashyira ishikanwa ry'aboro, aha ni hahandi twashyira ishikanwa ry'abakene, aha ni hahandi twashyira ishikanwa ry'abapfunzwe, aha ni hahandi, aha ni hahandi, aha ni hahandi. Icyo twakoze nitukibyaza umusaruro tujye kukibyaza umusaruro. Twasanze hari wari yaraduteye ubwoba, hari ubugongo nje kujanjanga muri iri joro, hari ubutirigongo nje kujanjanga muri iri joro. Umurozi nakuname ngo yunamukavuma ngo bikunde, niyunama ngo atari cyo kuvuma amugariraho yunamiye. Imyaka mwaroze irahagije, imyaka mwaterekereye irahagije, imyaka mwabanzwe irahagije, imyaka mwasenye ingo z'abubatse Rukristo irahagije, imyaka mwariye ubutunzi bw'abana b'Imana irahagije. Uyu munsi bibagarukireko, birya imfura zanyu ntibikaryejeho imfura ya data na mama, birya abana banyu ntibikaryejeho umwana w'Imana nzima, birya ubuheta bwanyu ntibikarye ubuheta bw'abakristo. Uyu munsi bifuara bwanyu bibahindukirireko, umwambara mwambara mu kujya gukinda ubahindukira inshato z'inzoka, munuke muyobeko ibinyamasyo murarane nabyo, abahigi bahige mwebwe. Twe twibereye mu gitutu cya Mushobora byose. Yakobo yaravuze ngo inshuro 10 zose Labani yaranyanganije. Mu bintu nzoyibamo kugeza ryari? Witeka uku kwezi isuko kujya bajya imbere y'abarozi. Tubabarire rwose niturabicenye uratuzi, mbwa nituri bugume twihanganira abarozi badashaka guhinduka, nituri bugume twihanganira abasambanyi badashaka guhinduka, nituri bugume twihanganira imbundeke zidashaka kuva mu kabi. Burahamu ngo mu kibanza yari yarubatsemo uruhimbu bwa mbere, abari Aburahamu yambariza izina ry'umukamo. Turaje nk'urubyaro rwa Aburahamu, icyubahiro cyawe kibe kuri twebwe, indahiro yawe nikemera ko tuzimira. Turaje gutanga indazi y'abukuru kugira ngo ducishwe bugufi n'amaraso ya Kristo. Iki gicaniro kiriko amashimwe yacu, kiriko n'imitwaro yacu uko turabangamiwe n'abo barozi. Warabaretse barabaho, warabaretse barakora. Eva aza gusuka Adamu warabona icecekera mukama. Eva agira ibyiyumvira aganira n'inzoka warabona. Ariko twe tuje kwisabira, turi banamagara kuko twabyawe n'umugore. Iki gicaniro ducanye nicyo kwitandukanya n'abarozi, nicyo kwitandukanya n'abambuzi, nicyo kwitandukanya n'abasuma. Biri ngombwa ko abadukundanye batuva ko nibagende, tugusigarane we Mana se umwami wacu Yesu Kristo. Biri ngombwa ko batugaburira batuva ko nibagende, biri ngombwa ko akazi dukora tugaheba nikahere, biri ngombwa ko ibyo twubatse bibomoka nibibomoke tugusigarane wowe Mana se umwami wacu Yesu Kristo. Niwe utanga kuramba no kuraniko. Hembura abakobwa bawe, hembura abahungu bawe, hembura. Kandi turagushimiye kubyo dukoreye, turagushimiye kuko izirukuye ku buzima bwacu. Amarira nabe kuba yasomba, baduteje inozi, abana bacu bararibwa tutazi bibarya, uyu munsi zirya biwawe. Baduteje imisonga, tugatambukana ibweme, twavuga ijwi niriduke, tutabona icyatunanije, uyu munsi nibihindukirire wawe. Baduteje inyatsi, ntitwagira icyo dukabakaba, amafaranga dupfira kubusa, kandi tudashomereye, kandi tutaryamye, kandi tutari ibinebwe, kandi tudakora, uyu munsi n'agashambara kabakorokeko. Batumye turara tudasinziye dufise uburiri, batuma turya muga tugatera twihererako, uyu munsi bibabeko. Ishano baduhari basubireko. Ndarukishijisha n'abana bose bagaburiwe n'abanyeshari, ndarukishijisha n'abana bose bagaburiwe n'abamukase babaroga, ndarukijisha n'abana bose batuwe kwa amajambo mabi bakargisha n'uryo mu mwema. Izina rya Yesu Kristo muhabwe umunezero. Abaragurisha ibicu tiyaci, abaragurisha inyenyeri, abaragurisha ukwezi, abaragurisha ibiti,
abaragurisha ishinge, abaragurisha ibwatsi, abaragurisha imishatsi y'abantu, abaragurisha amayezi, abaragesha amayezi. Uyu munsi ni mwerego, uyu munsi ni mwemego. Mu kibanza twubatsemo igicaniro cy'Uwiteka, twaraje gusenga Imana tuzi ngo tugiye gutabagwa, murakomeza muratongera, biranga biranga biranga. Uyu munsi twamenye ibanga, twarimenye, tuje namwe kubamenesha ibanga. Muragahura na Kristo, ajanjanga amajini yose ari muri mwebwe, mubohoke muninazi Imana. Dusenga Imana bazi gusenga akamaro kabwe. Igicaniro wubatse wa musi wabwira Imana ngo ndi uwawe, ngo ndi umukristo ndahiriwe, ngo Imana niyo mwami wanje. Cyagihe wabatizwa, cyagihe bakubwira ko wabatijwe, cyagihe wakomeza muri mutima mweranda, cyagihe watanga icicumi, cyagihe watanga ishikanwa ry'aboro, cyagihe wagira agashishiro katurikiri ku mutima wawe, tuje kubibyaza umusaruro, tuje kubibyaza umusaruro. Senga nyagusenga, senga nyagusenga, kandi Imana isenga ya nyagusenga. Kirutse umutima wa dusenge, ubwira Imana ikiri ku mutima wawe, uyibwira udakekereza kwikumva, uyibwira udakekereza kuri kirakora. Kristo ariko aragenda uko yagendagenza akiri ngaha ku isi. Kristo ariko arabohora uko yabohoye akiri ngaha ku isi. Itanguriro 13 umurongo wa 4 avuze ngo mu kibanza Burahimu yari yarubatsemo uruhimbi bwa mbere, ngo haba ari Aburahimu yambariza izina ry'Umukama. Namuza akamaro ko kwambaza izina ry'Imana, ngwino tuyambaze. Burahimu iri sengesho yagize ryamutumye agira amahitamo meza. Ryasamaje Loti atora mu biyaya bya Sodoma na Gomora, bya Mowabu, nawe atora umusozi wo guhimbariza kw'Imana. Uyu munsi byawe byemere, uyu munsi byawe bikunde, uyu munsi ububasha bwa rudasumbwa bukore. Aha niho kuzunguruka inzu yawe, aha niho kuzunguruka ubwigeme bwawe. Umukobwa agira agiye kurongorwa kera ngo yarafata umwanya akazunguruka inzu ya se, ngo akayibwira ngo nagasaga sinkiyaraye kandi itavuga. Bwira ibigeragezo ngo nagasaga ntitukibanye. Aka kantu reka ndagasubiremo. Umwuka w'Imana ni wakambaye. Ukera umukobwa yitegura kujya kubaka, ngo arabyuka kare akazunguruka inzu ya se. Wavuga ngo nagasaga senzu ya data ngo sinkiyaraye. Nuko ijwi ritanyemera no musine ko kabaririmbira, nagasaga senzu ya data sinkiyaraye. Nawe uyu munsi gira ibigaragaza uti singiwanye nawe. Ni koko ko Imana idukuriza mu bigeragezo, ariko Kristo nabwikorere yarabitwemereye. Birambwira ngo igumaze kuri uyo musozi kirahagije, giumaze muri ubwo bugumba kirahagije, giumaze muri uwo mubabaro kirahagije, giumaze muri ubwo bukumi kirahagije, giumaze muri ubwo buseribateri kirahagije, giumaze muri ubwo bushomeri kirahagije, igihumaze bakuroga bikemera kirahagije, igihumaranya kudindizwa ku mutima wo kirahagije, kirahagije. Imana iteza inyongo uwakubujije amahoro, uwakubujije amasaka n'amasakaramentu. Imana iteza inyongo uwakubujije umugisha akakurungika mu kibanza cy'imivumo. Barakubabaje urababara, barakurotse urarogeka, baragushuhuye urashuhurika, barakwabuye biremera, baragusuzuguye biremera, bagushize ku kangaratete bakubambiraho, niwigera wikangura kisigiye cyo kujebajeho.
ririmbira gisuzugura ufise, ririmbira mubabaro ufise, ririmbira bukene ufise, ririmbira amadeni ufise. N'agasaga singihwanye nawe. Dusenga Imana. N'Imana yumva, n'Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Gorora agahogo uyibwirikire ku mutima wawe, uzowushize ko umubavu mota neza. Uyibwira uti nimfumbatisha sinkujyajyanya kimwe muri 10. Uzoba wugurusha ibihe byawe by'umunezero. Uyibwira uti nunwenza nanje ndatwenza abandi, nunezereza nanje ndanezereza abandi. Dawe twese ubwagiye mu ijuru, wose umwami wacu Yesu Kristo, ni twebwe abana bawe uburenganzira bwo kudodora bakugururirwa. Ni twebwe abana bawe uburenganzira bwo gusaba bagahabwa. Ni twebwe abana bawe ibirato byo kugera ku musozi wa Siyoni. Muri gwa rurembo twinjiramwo tukambuga umwambaro w'ikigandaro, tukambikwa amakanzu meza meza y'icubahiro n'igikundiro. Ni twebwe abana bawe Isaya 19 yahanuri akavuga ngo muraba kunezerezwa kandi muraba guhaga umuvinyu ukasuye. Turaje ngo twuzuze ububasha bwawe, turaje ngo twishimire twuzuze mutima wa mweranda. Turaje ngo twihagararire ku musozi Garizimu, kandi uwo musozi uduhe n'abawuduhagararirako, kuko uri Imana y'icubahiro. Waradusezeraniye ibyiza tukiri ngaha kuri iyi si. Uri Imana se umwami wacu Yesu Kristo. Uri Imana ya nyaguhora ku ngoma. Uri Imana ikura ku cyavu igashira ku cyato. Uri Imana iteturura abayituye bose. Yesu aja kuzura Lazaro. Bibiri irambwira mu nkuru nziza yanditse na Yohana mu kigabane cya 11 ngo yararamuye amaso nk'uko ndayaramuye nanjye, ngo arasenga aravuga ngo dawe, ngo vuze gutya kugira ngo bumve ko ari we wantumye. Nanjye ndi gusenga gutya kugira ngo ubwoko bwawe buhabwe umugisha uvuye mu ijuru. Turinjiye mu minsi 50 isigaye muri umwaka wa 2025, ngo bigaragare ko iyo nempera wabanye natwe. Turi kugusenga nk'Imana yumva. Kigicaniro turiko turazunguruka cyarahiwe kuco mwijuru, kandi n'indahiro igishigikiye niyo mwijuru. Nawo gisuka kwa mazi ngo kizime, nawo kiroga ngo kirogeke, nawo kivuma ngo kivumike, nawo kizimya ngo kizimike. Cujuje ubuziranenge. Tuje kuzibiza ibihangari byose byaciye mu mwasi tugakehanikwa. Tuje kuzibira ibihangari byose byaciye mu mwasi tugatakaza amahirwe watugeneye. Hari ibibanza ibiranga byacu byashaka kugana, tuje kubya. Itaipa nesa abanyisirayeli bagiye,
itayipa neza abayuda bahagiye ngo kubera kutumvira ijwi ry'ubuhanuzi. Umwuka wari uhakanye turawazi. Yeremiya yaragiye itayipa neza, nabisomye biranunuza, nta kindi cyabimutumye, wari umutima wo kwigura bene wabo. Kristo yarabiguze tutabigura. Uri umurozi nakubitike, udashaka kumva naze mu biganza byawe. Ntidukomeza kwimatanya nawe. Twarambiwe agasuzuguro, twarambiwe ubukene, twarambiwe ubwambuzi bw'abangushi, twarambiwe amahane, twarambiwe amashari, twarambiwe ubugumba, twarambiwe ibyankiro, twarambiwe inzankano, twarambiwe ibihuti, twarambiwe ibihere, twarambiwe uburibwe, twarambiwe inzara, twarambiwe kugenda gusa, twarambiwe gukehanirwa, twarambiwe guhorana intekera ku mutwe, twarambiwe guhora amazina yacu ari twanditse mu kiyosike kubera kwimenesha ijisho ko turi gusaba amadeni. Ibitutsi dutukwa wowe urabizi. Iki gicaniro Burayimu Bibiliya imbwiye mu Itanguriro 13:4 yari yarubatse akaza kugisengerako. Hari hageze kwagira amahitamo, kandi Loti atari yarubatse igicaniro. Amahitamo yagize yabaye mabi, nirangiza agiwe riba ribi. Arasiga Mowabu na Hamoni. Iwabo w'umubiri gusa Tamani yari Imana igiranye inzigo n'umwana w'umuntu. Tubabarire rwose, ibyo byago bikomoka kuri sogokuru bidukureko. Isi nimenye ko ari wowe utanga imvura. Isi nimenye ko ari wowe utanga inzahabu n'ifeza. Isi nimenye ko ari wowe utanga urubyaro. Isi nimenye ko ari wowe utanga kwemerwa. Isi nimenye ko ari wowe utanga icyubahiro. Dukura igisuzuguriro cy'ubukene, dukura agatwengo k'abambuzi n'abangushi. Umva gusenga kwacu igicaniro cyacu gihesha umugisha. Umuriro uvuye mu ijuru uzugaragaze ko igicaniro cyacu gicyoroye, maze ibisuzuguro byari ku bana babo bihagarare, ubukene bwari ku bana babo buhagarare, ubushomeri bwari ku bana babo buhagarare, imivumo yari ku bana bawe ihagarare, inzoka zatembera muri bo zijahabona, ibinyamasyo byari muri bo bisubire kwa benebwe, ibihuna byarara ku nzu zabo bije kubikira benebwe, inyoni zabatse amasyegege mu maso nk'uko byabaye kuri Tobito, niko Bibiliya imbwira, bije mu maso y'abarozi n'abambuzi. Urakoze kutanga kuramba no kororanirwa. Jewe nguhaye impundu. Ndazi neza ko umwana wawe ashize umubavu kuri iki gicaniro. Nzi neza ko umutwaro utawirengagije. Uyu mubavu no kumotere neza. Twaramenye ko ari wowe utanga ubutunzi. Twaramenye ko ubutunzi butongera ku mubabaro kundi buvi wawe. Kuko ihebera ntibyari bihagije. Byari bihagije ko tunamenye uburyo bwiza bwo kubaha itegeko ryawe, tukagendana nawe muri ubwo buzima bwihebye. Kubyara tugaheka ntibyari bihagije. Byari bihagije ko tunamenye ingene tukugarukanira ishikano. None habwa icyubahiro ko twabimenye. Habwa icyubahiro ko twabimenye. Ngiyi saa sita y'ijoro mote mu mitima yacu. Ngo uyu munsi mushasha uratse. Irukana inyatsi, irukana inzige, irukana indyarya, irukana imivumo, irukana imikoshi. Duhezagire, tuburanire, dutabare, dukondwa akazi. Imivumo twakuye mu Burundi ntitukayijabukane mu mahanga. Ubukene twari dufise iwacu ntitukabugarukane iwacu. Kandi urakotse. Yezu duhezagire. Mutima mwera ndakomereza hanyene. Uvomerera ntaho tugiye. Turacagimbagimba kuri altari y'umukama. Turacatembera, turacatwenga, turacashima Imana, turacatambatamba, turacihweza
ingene abantu 1000 bagiye kugwa imbere yacu. Turaciweza ingene ubutunzi bwacu ugiye kubutugarukanira. Turaciweza ingene icyubahiro cyawe kigiye kuganza muri twebwe. Turaciweza ingene tugiye kwagukirwa. Tugusabye kutaguhemukira, tugusabye kutakumara amazi. Twigarurire, utwime gukena, utwime kumaramara, utwime gusuzugurika, utwime kugumba, utwime kwangirika. Uduhuze n'ubudahangarwa bwawe, kandi duhore tugendana nawe ubu no mu myaka yose. Bigaragare ko twagusenze kuri uyu munsi, kuko uri Imana igira neza byose. Nakiriye imigisha yose duhawe, ndayizitiriye mu bumwe bw'ubutatu bw'andi Imana imwe rudende. Kandi mukama inzitizi zari ku buzima bwacu, abagomba kugurisha ibyabo byari byaragogoye, byari byarase, genda mugurisha, mushaka kugurisha kandi cya 10 cy'umukama muzokizane nko mubavu mota neza. Abo ubugeni bwanyu bwari bwarabaye bloke, bwazibiwe n'abasi b'amahoro biremera, kandi muri mwebwe hari urubyaro rwubaha Imana. Genda murongore kandi murongorwe, genda mushingirane, genda muhagare mu buhanuzi bwa Yeremiya 29, mukama abaha icyo mwipfuza naho mukiri i Babuloni. Abakristo batatu babibiye urudandazwa rwabo, umwe ni rushasha, babiri baragwigeze. Mugiye kuba abanyamugisha kandi muzoryarya Imana, muzobaha amafaranga menshi kandi muzogarukana icya 10, muzokigarukane mu nzu y'ububiko. Abagabo ni 2, umugore n'umwe. Hari umukristo yari yararambiwe no gukorera umugisha muri uyu muvukano wa studio Komera Kristo ni muzima. Yarivumbuye mu marangamutima yiwe, ariko ntazibirijwe ry'umwuka w'Imana, kuko ikirere cyiza ciwe kiri ngaha, kizogururirwa ngaha. Kandi Imana igiye kumukura ko ibisuzuguro 3 byamugaragara, ariko umutima mweranda nawe ngibyo, ariko ngo arabyumva nawe kuko aciye abyatura. Hari umwana w'umuhungu yanditse ibintu 12 ashaka kurina rugo wiwe kumukenyezi wiwe, ukawimana akuyemwo 3 ngo ategereza ko izobyihanganira, azosanga bifise. Cyo wagize icya 4, cyo wagize ic'umunani, n'icyo wagize ic'icumi cya 4, 8, 11 uzosanga bifise, kandi niwe mugore wawe. Umukristo yamarota indoto zirimwo amafaranga, ariko ntayabona. Mugabo azowumuhesha umugisha kuri benshi, ahereye ku muryango wiwe no ku muryango wa Komera Kristo ni muzima, azowumuhesha umugisha. Umukristo babwiye ko bazogira greffage, ngo bazokura inyama ku gihimba ciwe bagashira ku rundi ruhande, ari mu kumukamara byase. Ije azosanga uruguma rwiwe rwafunganye rumeze neza. Hari umubyeyi Imana igiye guhana kuko yanuye umukobwa we gukorora inda, kandi ari umukristo. Ahumviriza ijambo ry'Imana akarisigaho, undi musa akumva afise inyota. Nazo yikorera iyo ndaho ntizovamo. Nagenda asaba ikigongo Imana areke kwiteranya nayo, kuko ngo uwo mwana azozana umugisha muri uwo muryango wa nyina wiwe. Reka ndabivuge, reka ari abakristo 2 Imana ibohoye intandaro. Umwe yarazimaranye imyaka 8, uwundi ni Gicuri yaramaranye umwaka n'amezi 6. N'umugore w'umugeni n'umugabo bimaranye igihe.
hari ababyeyi bapfukamiye abana babo ngo bareke gusoma baryamye uko bakuze. Abana babiri b'abahungu n'umwana w'umukobwa, Imana ibakijije gusoma aho baryamye. Ariko hari abana barenga 9 baravanze n'abakuze. Imana ibakijije ishano, Imana ibarukishije ishano, bagiye gutora umubiri. Hari umukristo agiye gukikira, bose bari baramuhebuye, nawe ubwiwe yari yarihebuye. Kwa muganga bambwiye ko afite ikibyimba mu Imana giye gushira umwana mu nda yiwe. Uhabwa icyo kibondo, uhabwa umwana w'umukobwa. Akashala konda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Oro mwami wanje, Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Murushirizeho guhabwa iby'Imana yatugeneye, kandi agahimbare gataye mu mitima yanyu mwarahezagiwe.